Thlik Thlok news clear tu te chi bai ule when September ni som pasari Tlai ni nema chanchin thar kan nei te ilo ngai thang a chia tu silram ngaya ama sain chanchin lang sar zwal te October tharal ma a zirlai te scholarship sem chua bai se ani thu MSU in an soi Minister lal hinglaw marin Maharashtra Labor Minister le ta cha trust how to akom Charlie Kirk thattua pu thi tura shem phut don Friends in Israel na takin adem tuna chanchin kim tangzok kilongai thang u October tharal ma azirlite scholarship sem chwa bai se ni thu MSU in an soi Mizo Students Union chuan sarkar thunei tu te andorna changa alandana kumin October tharal ma hian zirlite scholarship sem chwa thei ani an bai se zirlite scholarship chungchanga hian har sadna atop lei theilawa kumkalta a scholarship don tula dong kim lo po an tamani zirlite scholarship sem chungchanga hian sarkarin kumtin har sadna anei ni berin alanga zirlai tam tak phei chuan skola tur chuan nor photangai anti fiam thu hial towa kumin June le July thavel khan central in scholarship tur paisa tam tak aron pechuak to chungin sem alani lo fo ani Saitwala District Cooperative Development Committee and Chukhom Nimin Khan DC Conference Room Saitwal District Cooperative Development Committee DCDC chu and Chairman District Board Sap Nibok Dr. Lalngura Tlai kay shuay na in an Chukhom He huna hian DCDC Chairman Dr. Lalngura Tlai chuan thusoin PEX chu thingtang mi te phason na ata na sarkar lai pui malang na poimo tak ani atia khosang shanga mi puite zinga inbum na niyarin nal awanga PEX chungchang bengkhon thadu lo an omchin chu poi ati thu borsap chuan soin hemi chungchanga awareness campaign nei na konga te po nabat lam chu line department tenen chanhau apoimo ani ati borsap chuan bank om lo na kil khor ber te tuam chuak thei tura chan la turin DCDC member te chu asoma Apex Bank chu MPEX ne na loan petu anni angin an poimo le zwalti asoya branch manager te po chan la zel turin atsa ani DCDC nuaya Joint Working Committee din aniya ani hian Saitwal District chunga MPEX din na tur ko somni an thang chuaka hengkhwa te hian MPEX chungchang inzirtir na le insilfiana awareness campaign kalpui vek to ani hengkho zinga hian not lungpher chu zialu to ni in bu ban le lensim te chuan dilna an thelu towa Saitwal hian society omsa MPEX a inle na tura dilna an thelu to bokani Apex Bank branch tina MPEX chungchanga awareness campaign le training petu tu ruat anibok he chut khom hi Dr. Lalngura Tlai Saitwal borsap le DCDC chairman in kai shwaya PH dal matsuani district development manager DDM Nabart and DCDC member secretary Pulal Thangfala DCO le convener DCDC Saitwal district te baka hian DCDC member te antelani Minister Lal Hinglaw Marin Maharashtra Labor Minister le Tata Trust how to akom Nimin Chanu Khan Pul Hinglaw Mar Minister le Pu Akas Pankar Labor Minister Maharashtra Tetsu Mumbai Maharashtra Labor Minister Office sa Aningkom Mizoram Labor Minister Pulal Hinglaw Mar chuan Maharashtra chu state lian le hausa Labor chungchanga po kalphung ngel nget le fel fai nei ania Mizoram tan zirtur engomazat awmti asoya state panin labor an kalpuina anti dan Tlai te inzirton adu thu Maharashtra minister hena hian athena thoho dan tur an soidun Maharashtra Labor Minister chuan Mizoram Minister chu thataka lodong songin an state labor chungchang thataka an kalpui dan te zirchiang turin Mizoram Sarkar official te asoma theitop chua pui atum Minister panhite hian labor kai noi baka CSR fund lam
malak dan te po an sei du na Mumbai sumdon na khovela Mizoram ta na changkai tur te inhmel siat tir le kongko hu konga pu akas pan kar chuan ma alak tur thu asoi bokani Sports Minister ne bok pulal hing lawak mar hian voina vek hian Pusidart Sharma CEO Tata Trust chu Mumbai Tata Trust Office akoma Aizola Badminton High Performance Center sakchung changa thohau dan tur an seidu nani High Performance Center hian court som tura ruam manania asen so turzat le asum hu na turte an seidu na Tata Trust lam hian Mizorama badminton hun pui sakna tur apui tlin theina turin theito pa pui antuma akal pui zel dan soi hole turati ani Minister Hipu Henry Cyril Ronkima Secretary Mizoram State Sports Council le pu H Lalram enga PS10 an choi o mani Assam Rifle in zo khothara rui hlo le apurna motor anman Nimin Khan Assam Rifles Tetsuan and Tudon Bozuin Zo Khothar Bul Melbuk Road Tingluang Kai Bula Cheng Vai Bel Chesom ni point pakhat bial man ni an suit heroin number 4 kezin ni point pali paruk pani arit anman Assam Rifles te hian report an don Bozuin helai huna hian bei pui thak an nia chiao lui an thanin mi pakhatin lui lokan mekin pakhatin lui kama alo nga ka man tuma an bein until ken hutsia hengmi pahni te hi Myanmar ramlama an tlan lut nga la until hutsia hi an en sianin heroin number 4 alo nia hei hi man ngalin hemi ne na inkung kai nia an ngai lir thei man bokin zo khotara police duty te kota an hlan ani Charlie Kirk Tatua pu thitura shemphu don Charlie Kirk thina thu boya sarkar ukil te chuan tual Tatua pu chu thitura shem an phu don ti Nimin Khan an soi chiang Charlie Kirk hi Uta University tuala thua soilain abul nai inchunga changin angonga silaya kanin athizuya Taylor Robinson chu tual Tatua puin manzui ngalani Hey in thana thu buai hi Uta County Court ta ngai to me kania sarkar ukil te chuan tual Tatua pu hi thiam lo chantir athi tura achung thurel turin an norani court hian September ni somni pakwa he thu buai hi angai to le don ani Charlie Kirk hi Republican Party lamchang Tlai poll turning point USA din tu te zingami ania tunlai huna USA youth influencer Lars langsar ber te zingami ni in Tha ani lai hian University of Utah University Hnuaia peng pakhat Orem huna mi sang thumvel ma thu asoi laia ania tual Tatua pu hi sarkar ukil te chuan filfiana an nei thatoka anin ngai bokani Brazil President Luis Dollar nuai khat point pariat choi turashem ani kumsom ni pasari chuang tang turahman ni loka chung thuan remsak Brazil President Luis Bolsonaro chu chin thiarna lamhoya ngai thei chongkam amhan awangin Brazilian Federal Court chu Nimin Khan dollar nuai khat point pariat choi turin achung thu arem May sangni le somni pakhat dei to khan ama thop tu mi hang pakhat chu asama chuk chu amunia soin fiam thu athoa asam hi chuk chu in tha pun na mun ani tin ti in asoi nia pu ania he thu boy kal zela wang hian hetiang hian poisa choi tir ani ta ni kan lo puan to angin kar kalta khan Bolsonaro hi sipai chakna manga thunei na lak tuma pu ani na thiam lo changin kumsom ni pasari le thathum chung lungina tang turin Brazil Federal Court chuan laurel to bok ani Francine na takin Israel adem Nimina Israel in Gaza khupuila tura ground operation anei chan chu Francine na takin adema Lipuitam takin nunna an chan theina tura Israel acheta chu soiselin ramdang te po he thil hi daudal tura du thua soya friends chuan bitam tak chian na thlen tura Israel in malak na hi ti top ngal turin kan dua hetianga mi puinol pui har san na thlen tura sipai aman hi rang taka ti top ngala
inka hai puang lea ami man te chua turin angenani ati UN Secretary General Antonio Guterres chuan Israel hi inbiakrem na dulawa apua Israel in Gaza City abeina chu Palestinian te tha chimi tumna angayani heti lai hian Israel President Isaac Herzog chuan kan ram min hoisan lo turin Europe ram te kan ngenani ti in Hamas ne na anin beina chungchanga ram shangshangin Israel andemna kalzel chungchanga asoi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Donald Trump betura US panthwai atumbokani Health Department a contractor Roilawa Work Supervisor Ruata Natho Somthum Pakua a Heng Natho Belkhom hi cheng vai bel che sari noi somkwa pathum sing sari sangkwa za sari le som pakhat huat ani ti assembly document a alangani Assembly session zauta akha MNF MLA Robert Moy Roy te in hemi chungchang hi zona siama achangtu minister Laurin Pui chana akan soyang hian Health Department huai na somthum pakwa chu contractor Roilawa departmental work tho anga lantir ni si in mimal sang te work supervisor tho ania chuti line na patni hi chu estimate po la siam fello ani thunga na te hi estimate ani huna chuan sumseng hi apung le don ti na ani he thili tun hnai ami mai ni vek lawin a chen hi chu kumkal to lamami ania social media po na setaka soisel lo hlo to thil ani chuti zong chu chanchin thar kampon thei te chu ani e